ngi li pautrik benawan kong snem arjar pesan I kam nagaliang yung Voice of the People Party hapo gani ke East Jat Hill District the yo I hagawa pendep yo file ya gani ga nomination ge yong I hagawa thap kerten thap pertu I cipaungut kini ki kandidat ki yong I kita tu kan thup yo ma lam suk lang stang na po sutngan arwan ma sukini lapasam suki lapasam netana ar phau mutlong so umpor ma delmon hawa netana ar hui tuber puchnong uma tengchain lang hawa nagani ka ar pule rembai batau nete na uma kengkor rembai kliriat uma kengkor netana ar pun sumer nete ka kong last one soul simply nagani ka sutngan ong kle nya netana musnya rangan kong Dewi Tongper na po narpo ma Levenson Suciang na po ar pundi batau la kadong uma Prince Uklain na ka saipung nongkle constituency da yo I hagu pendep ya gani ka jing thap pertuj teman go lai baik larti hagwa sapsuk I kam ga party hagwa de yi pendep ya gani ka kam ne gesngi te kam ki kartong kwa ka Voice of the People Party da penye da penbi ke im klam I sagipres de bongon de penbaj I wo ya gani gawi ga statement chapi kam gilat patai kubor kwa ka party da jet ke I da penye ke I hagwa ya kun ya gani election MDC ketong gua kemat du yong I to streamline open baik pensut ia ke sencar ke kadar hitai po district council kamu PUP WM gani ke jimom lai baik ke jimom lai nanti te kikam ki wole I te niang ia ke por man da job I dem ni ten hi yo khanai pigi ti kam go kre na bhagar kaman ate da yo pi khmat me sudah muti bagi yo le hitai o ke kamram yung I kam yu MDC cibun go le I de menta ke khandau ke ciap de menta ke khayi ke pateng de menta ke yaw ga hat de menta ke jinge yung ginong kre henry wo le di kamo penyoi sekipat ba ya kata ke jingkrek kam ke yong I to dewa yo yu chong hetai hapo JHDC